Telefon, halo, dobro večer. Dobro večer. Dobro večer, lijep pozdrav. Ovako, imao bi za vašega gosta jedno pitanje. Digla se sad pred izbore velika hajka na mogućnost glasanja dijaspore. To im se osporava. Međutim, ima jedna druga skupina ljudi koje ne bi nazvao dijasporom, nego rušitelji Hrvatske, koji će autobusima doći iz Srbije glasovat ovdje i neće glasovat na jednoj listi nego na dvije liste. Oni isto ne plaćaju porez u Hrvatskoj, a niko o tim ljudima niti riječi ne govori. Toliko. Hvala. Hvala vam lijepo. Naš gledatelj je pogodio u sridu, što bi se reklo, alkarski. Ne samo ovo što on rekao, nego... Prije svega da vas pitam, da li ste vi da dijaspora glasa ili ne? To su lažne dvojbe. U Hrvatskom ustavu jasno piše tko ima pravo glasa. Pravo glasa imaju hrvatski državljani, punoljetni hrvatski državljani. I sve te interpretacije, da li plaćaju porez, ne plaćaju porez, neka svi koji otvaraju tu dvojbu pogledaju praksu u Europi, gdje se svi oni žele ugledati u Europskoj uniji. Tamo se uvodi pravo glasa jer migracije su tako velike da danas živite u jednoj državi, za 3 godine živite u drugoj državi, za 10 godina u trećoj državi i biračko pravo je vezano uz državljanstvo. Oni kojima to smeta, neka promijene ustav. Dakle, nema nikakve dvojbe. Punoljetni hrvatski državljani, gdje god živjeli na kugli zemaljskoj, imaju pravo glasa. I svi ljudi koji se bave ustavnim pravom, a oni nažalost šute jer kad se otvore takve dvojbe, mnogi od njih se ne žele javno izlagati, onda ne žele iznijeti argument. Ali dakle, državljanstvo je uvjet za glasovanje i svi oni koji žele to promijeniti moraju prije svega promijeniti ustav. A što se tiče pitanja našega gledatelja, ono je pogodilo bitnu stvar. A to je što se to događa sa ovom novom strategijom Pupovca i drugih i otvara dalekosežna pitanja koja postavljaju jedno opravdano pitanje. Je li normalno da u Hrvatskom saboru vi imate po automatizmu biranih 8 predstavnika manjina? Ja sam zato da se u Hrvatskoj prava manjina riješi na najvišoj mogućoj razini. Ali nigdje, ni u jednoj europskoj državi nemate situaciju da je zastupljenost manjina sa 8 zastupnika. Oni su jedna moćna frakcija koja može odrediti da li će biti ova vlada ili ona vlada. Kao što su u prošloj vladi podržali Ivu Sanadera. A sada ni to nije dovoljno, nego Srbima se garantiraju 3 zastupnika. Makar izišao jedan birač na izbore. Sad to nije dovoljno, nego se onda ide sa još strankom koja je registrirana, SDSS-om, i gdje će se boriti za mandat kao i sve druge stranke. To bi dakle trebao biti 4. srpski glas. A s druge strane se osporava Hrvatima koji su hrvatski državljani, a ne žive ovaj čas u Hrvatskoj, da li imaju uopće pravo glasa. Ovo samo pokazuje što se sve radi i koje se sve igre igraju da bi se pod svaku cijenu dobio mandat. A ovdje treba biti potpuno načisto. Savez sa članovima SDSS-a u Saboru, od kojih su 2 uistinu četnici, a to je Gajica i Stanimirović, jer su bili u četničkim postrojbama, je napravio Ivo Sanader. Ivo Sanader je napravio deal sa Stanimirovićem da se ide na listu u 9. izbornoj jedinici, da bi na taj način dobio još jednog mogućeg koalicijskog partnera više. Riječi padaju ove godine u kampanji. Ali to su istine. Ja mislim da oni ljudi koji vode manjine, da nisu, čini mi se, dovoljno svjesni da time najveću štetu čine onima koji ih biraju. Manjine nisu nijednoj zemlji, ne bi smjele biti instrumentari obračuna ili političke utakmice građanskih stranaka, jer njihov interes bi trebao biti uvijek samo jedan, da zaštite prava manjina. A to se ne može raditi na ovaj način kao što se to radi u Hrvatskoj. Čini se da imamo još